Perlombaan bawa mano, perlombaan rungan bumi dan tarik tambang betul sehingga jangan lupa subscribe ya, dan tombol lonceng. Nanti mati kan. Wani. Gede. Lipat tau. Lala. Santai. Juara apa tu?
Halo guys, sekarang kita lagi berada di lapangan Kecamatan Mila mengikuti perlombaan 17. Anh mới cho bây giờ mới qua bây giờ. Nào đây. Jarum ha. Nah, baju Muslim.